Chung television zona bomb equator thonriwe sai banjat pu jang ru na kanai tingku nai Saturday local daily newspaper ang katsak tong kapi samai cham mai goina khang pain dalome cham tan pat na ba mai machun long mai Relang Mikhail the Tamenglong Times call kum na hilaway Nobel Peace Prize 2024 tai Japan tong phom ni hom handa kyo roi in phang kan the mi phom roi kan di ko hai nuclear weapons ko roi free sukhang ran na tan subang mai phom the kum ma kan ni roi mi prize in phang ko hai 1945 kum Hiroshima le Nagasaki kho atomic bomb in that local service sukan mai nun ka goi ta sakhong sulo kan ne Manipur Cabinet Roi Dolanai leading Lagan Mai Khao Sakan Mai Q2 government Roi recognize Long Mang Mai Nam Nun Kang Hai MGNREGS job cut Kazao na by my government scheme Nun Tidat Lakhe to na Sakan The USA tong National Aeronautics and Space Agency NASA Roi Planet Mars ko hai man sai suna 2035 ko landing sukang karambam the NASA tong Artemis program Roi man sai te hai mi planet ko landing tisulana ring me pot nai puni cho tuna pu puni the Manipur ko dengue case hai ka sing 1311 tang kan the asai kum thai me sing hai padai tang kan the tuna sai kum October 9 nun tai ting mi akhat ko case kathat rex nai na kanai in phang the tuna sadat re kum 2016 khota Manipur ko district kathan sanai ti pat kan mai tong issue jang roi asai hai New Delhi ko Union government tong kin Manipur government tong mai kin akhat ni United Naga Council tong leader nun le tuna tripartite tok tat kai dat kan the Di jam khao kum nani hilaway Mizoram tong kazat dalokan mai Luzon mai Betsy Larin Sangi kani kakai pu Evangelist L Chawang Thuta Assam Police rina nimlokan mai tai Guwahati High Court rina interim bell tilaudat kan the Nagaw may ram ta kalang ti patlana nagaw may tuang ram mang may district kathan kasi may tiakta nunik mang may indaw na 2016 December 8 nung Congress government rina Manipur ko district kathan sanay kasi kan may tay lahandat ni na day to na demand ko United Naga Council UNC rina zay na tatgud ba may ta center kat ni state government rina pari ra may tingkung pungu intak lokan may tang asay re may sna New Delhi ko tat kay dat kan the Manipur khao bye bye my political party nun khao roi khatni ka than sna politics khao gut ni mai nun rina Congress party khao ka zau mai thia khai gaina tat kai bam the Tausem Area Students Organization TASO rina Tausem Subdivision Headquarters khao naiba mai ka zi mai office kwai Tausem Headquarter khao tan disu lokhang in tan ba mai lam khao tai ka phet in sak mai mung 10 October nung tai Chief Minister Banglo Infal khao tat kai kan the Khongsai mai jatun sa mai bang khonai mai subtribe nun goi tong kariu mai daileng mai CSO phom kuki jo council KZC tong mai khin kathan asai hai Churachandpur khonai mai sinot hol lamka khau kada dat kan the Jal Jivan Mission New Development Bank tong scheme bang khau tan slogan mai nun khang ka phi ka dam ti long mang mai lam khau jawgut bam khang Joint Action Committee JAC akhat ka sem thau lo kan the mi JAC heri kai phundai long chai long kau goinang long kai mai sigoi long new chingkau khat ni chingkhong long nam nun khau tan su puni tuna convener angam roi cham khau ti thai gwang nge Kham ekhang sunau mai goina ting nai lam ni thai cham loko chak mai 28 to 18 degrees Celsius nai mit lothon khomungu minute ru na padai khoroi tingjin khong padai minute rengu na kanai phok nai pani gan khaw lothon ting rei nai kalan nai le mong nai jingbang mong asang nai dat puni asai kang suna tho kapi sumai cham khori loi lote zauna bami goita thon ku the